Assalamu alaikum, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ошарында Жапалавын базарынан сүйлөйбүз. Сиздерге маалымат бере кетебиз. Унаалар жөнүндө, аралаш түрдө унааларды ушул видеодон тартуулап көрсөтөбүз. Экинчи бөлүгүн баштоодобуз. 26 январь 2025 жыл. Оң рулдуу унааларды көбүнчөсү тартабыз. Так, бул жакта азыр Toyota Avensis көрсөтө берели. Ипсондо сол рулу 2003 Avensis Verso 650 000 сом. Фитсилерден эмеспи? Жок. Так, басы жазылып аптыр. Алып кете берели. Honda Step Wagon 2003 $9500. Валейкум ассалам. Стептіби? Тартпадың ба? Бұл степті сұранып атышат, көрсетіп алды. Honda Step Wagon 2003 780 000 сом бас. Кыймылдаткыч көлөмү 2 куб. Болды. Lexus RX 330 болуп калат экен. Баасы канча болду? $15 000. 2004. Салон да көрсөтүп коеюн. Дөңгөлөктөрү кышкы. Телескопический руль. Ушундай көрүнүштө. Бул жерде Suzuki Grand Vitara болуп калат эле. 2005, кыймылдаткыч көлөмү 2 куб, коробка автомат 590 000 сом. Grand Vitara. Ушундай. Фиттин баасы жазылып турат мына. 2 фиттин тең көрсөтөбүз азыр. Россия темир номеринде. 2001 15 380 000 сом. Анан дагы бул фит 2003 350 000 сом. Ушундай. Бул фит болсо, бул да Россия темир номеринде 2002 13 320 000 сом. Бул Honda Mobilo болуп экен. 2000-жылы чыгарылган 1.5 270 000 сом. Honda Kappa окшойт. Kappa экен. Honda Kappa. Так. Валейкум ассалам. Машинаны алайлым. Жанынан өтүп калсам тартып коем, Так, бул жерде Toyota Corolla 2007 1.6 бензин 660 000 сом. Алмашуу жолдору бар деп жазылып турат. Мордаларын башкача кылып тура. Атайын кылган окшойт, Ошо да. Окшобойт да мындай. Бай Lexus'тардын жаңы немесине. Бул жагы дискаларында да сөз бар экен да, дөңгөлөктөрүндө караңыздар. Бул баягы широкий экен, Широкий ушундай дискаларда. Мотор коробкалары жакшы, 4 кышкы жайкы дөңгөлөктөр менен бар экен, Жакшы. Бул жакта Honda CR-V 4 сол руль. 2016 2.4 $17 000, коробка автомат. Так, сиздики кайсыл таксыр? Ушул беле? Болду. Так, арка салонда көрсөтүп коеюн, анда ушул таксыр келип суранды эле. Мына монитору бар. Отуруштар электро жылдыргычта.
айдоочунун арка тарабынан көрүнүшү. Honda Fit американец. Sol rul. 2006 1.5 750 миң сом. Есім байланыш номері 550 21 24 70. Так, бұл Honda Fit 2002 1.3 380 миң сом. 507 13 61 42 номерінде. Бұл Россия болуш керек. Бұл Россия темір номерінде. Так, да bir Fit Россия темір номерінде. Басы қанша болды? 470 миң. 2002 1.5 мотор екен. 1.5 мотор жаңа қойылған. Так, мына фиттердің ұйығы өзі жақта. Бұл Fit Россия темір номеріндегі. Жоқ, Қырғызстан номері екен бұл. Қырғызстандың номері. Жоқ, жаз екен. 500 миң сом. 1.5 500 миң сом. Модула вестерінде. Бұл жерде да бір Honda Fit Қырғызстан номерінде. 2002 1.3 520 миң сом. Hem ылдыйлап шөрелі. Айтмақшы, машина кежі канал арқылы қандай мүліктеріңіздер болсын жариялап сатсаңыздар болады. Байланыс жана WhatsApp номеріміз 701 118 118. Бұл жерде Volkswagen Polo 2013 1.6 440 миң сом. Механика. Комплектация. Мониторы бар. Коробка 5 ступка. Механика дедік. Танан айнектері электро көтергүчтүү. Аккорд қанша да отатка? 650 миң. Honda Accord 2005 650 миң сом. Коробкасын айтып қойла. Коробка автомат оқшайды, а? Автомат екен. 2-4. Фарамовательдер дағы бар екен. Жақшы. Фиттер бөлінчесі Россия номерінде бұл отат. Так, бұл Қырғызстан номері оқшайды. Жоқ, Россия екен. Россия 2003. Басын қаншада отасыңар? 440 миң. Воссан дискаларында туманниктері бар. Қанша болады бұл? 490 миң. Қырғызстан номерінде Honda Fit кеме бар. Бұнда да туманниктері бар. 2002 дөңгелектері қойылған дистерде. Төртөтең жайқы. Протекторлары жақшы алды. Салон рулю заводской кожа. Bir аймақты климат. Өзгілерін жиылу басқычы бар. Чықанақ тірегічі бар. Рестайлинг стоп тұрды. Шындай. Так, жүререлі. Фиттердің айой көп. Айой көп екен. Бірақ біраз басы түшкенде сезілі одар маған. Honda Fit 2003 1.3 530 миң сом. 4 дөңгелек өтен қышқы. Қырғызстан номерінде 530 миң. Так, бұл Fit болсо Россия темір номерінде модула вестер, туманниктері бар. 2003 1.3 360 миң
сом. Так, daha bir fitті көрсөтөлү. Кыргызстан номеринде 2002-13 500 000 сом. Бunda da tumanlikteri бар. Honda Stream оң руль. 2002 1.7. Акчасы канча болду? Канча? 480 000 сом. Мына ушуну менен биз бүгүнкү жалпы чыгарылыштарыбызды жыйынтыктайбыз. Адаттагыдан көп видеолор тартканга аракет жасадык. Өтө көп тарттык. Бүгүн биздин YouTube баракчабызга кирип, өзүңүзгө жаккан темадагы өзү бардык эле жагат деп ойлоймун. Алла буйрса, барыңыздарга ошол видеолорубузду көрүңүздөр. Бул видеодо таппай калган изде аткан унааларыңыз бар болсо, кийинки видеолорубузда таап алышыңыздар ыктымал. Барыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Эндиги чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.